Bantu b'Imana, reka dukorere Imana, tuyikorere umutima wacu wose. Murambonera iyi video uyu n'umupasiteri wo muri Nigeria, uyu umupasiteri wo muri Nigeria uraba ibintu ariko akorera abantu. Mundabire ibintu akorera abantu. Hama muheze mumbwire rero neza ko aba bantu ariko aberekeza mu bwami bwo mw'ijuru. Ndabire ukubita abantu ibipasi imigere nkuko ukubita abantu imigere kubagira ibyo yishakiye kugira ngo aronke gusindamu, aronke utwashobora kwishirira mu nda. Ntabwo mpagaze ngabwira ngo nze ndakoze isoni abakozi b'Imana. Hari abakozi b'Imana bariho bazwi kandi bariho bakorera Imana kandi bayikorera n'umutima wabo wose. Hariho n'abandi rero bakorera gusa inda zabo atari gukorera Imana. Urambonera uyu mupasiteri uyu musore ndamwiteka ari umusore, urambonera ivyo arimo akorera abantu ibintu nk'ivyo, ariko ugasanga abantu benshi baramuyoboka, ugasanga abantu benshi cyane baramuyoboka cyane. Ese ibi nivyo twatumwe aba ni ba profeti b'amafeki profeti bamwe dukunda kubona Chimamanda akunda kuvuga cyane. Rero reka naje ngira icyo ndabavuga ko aba batipe ntimubone ivyo bakora ibi, mubone neza ko ari imikino yabo barimo. Barazi ico barimo, barazi neza ko aba ari business barimo cyane, barazi neza ko business yabo barimo ko ari business dahomba. Aba tipe ko bimeze, abantu bashira imbere, urabona abantu bashira imbere, abantu bashira imbere bo abari iki group barimo. Iki group barafonda, ariko iki group bafonda abantu bakabashiramo indani, babashizemo indani baragira abantu bahereza ibyo bavuga, abahereza uko bazokwakitinga imbere y'abantu, imbere y'ishengero ry'abantu, kugira abantu nibabona ivyo uyu mupasiteri akoreye uyo muntu akigwisha hasi, kugira ngo abantu babone neza ko ivyo ariko arakora ari ibintu vy'ukuri kandi ari vy'ukuri. Ariko ugasanga ni ibintu by'uburofa gusa. Urabona arababwira ati yamara rero wewe uzokwakitinga canke uzokina, nze nkubita igipasi imbere yawe, nkubita umugeri imbere yawe, hamuce wigwisha hasi. Ibintu baravyiga cyane kandi baravyitoza cyane aba batipa barabitoza cyane abantu babo kugira ngo batabamara amazi imbere. Ariko bitavuzwe neza ko hatabura abo bamaramazwa. Hari indi video nzo bakorera ubutaha nzobereka aho umupasiteri araho yitwa Budoza maybe ni ava muri South Africa. Umupasiteri uyu ni umuprofeti ariko akaba na pasiteri, yaramaramajwe cyane imbere y'ishengero ryiwe. Ibintu atari yiteze, aramaramara cyane n'imbere y'amakamera, aramaramara cyane. Ubwo rero abatipi rero kugira ngo ataza kumaramazwa imbere y'ishengero rye, arabanza gatoza cyane abantu agiye gukinisha, arabatoza cyane kabereka ati yamara ibi bintu bigiye kuba uko, ibintu bizokorwa uko, wowe uzokwakitinga ku bintu nk'ibi, nkubise umugere, nkubise igipasi imbere yawe, uzaca wigwisha hasi, byumvikane neza ko ari amadayimoni azoba ariko arakuvamo. Uwundi muntu yicaye hariya, umuvyeyi yicaye hariya bahenze bakamuhenda cyane, nawe amaze kubona ibi biriko birakorwa ibi, umutima we wose awushira kuri pasiteri uyu pasiteri, uyu profeti, fake prophet uyu. Rero aba batipe ndizera neza ko bari ahantu henshi hatandukanye, henshi habaho. No mu Burundi wacu ndazi ko bahari abantu nk'aba bakora ibintu nk'ibi. Ugasanga umurundi yanyuze ku ntebe y'ishuri, ugasanga umuntu yanyuze ku ntebe y'ishuri, ugasanga umuntu yigishije ijambo ry'Imana, yasomye Bibiliya, ugasanga ariko arakurikirana izi mbuzi, izi mpene izi. Ugasanga umuntu ariko akurikirana abantu nk'aba ngo ni umuntu ateza kumutwara bwangu mw'ijuru. Ariko hakaba hari abandi bantu birirwa ariko baragenda bahetse amasakoshi, bafite ibitabo, bafite ibitabo by'ijambo ry'Imana, bicara bakakubwira ati yamara icara hasi, hama dusenge, twige ijambo ry'Imana, twige ndetse tuganire uko Yesu Kristo uko vyamugendekera n'uko intumwa zagiye zikora, ndetse tukwereke twigishe n'ubwami bw'Imana uko bizoba bimeze. Abo bantu bamaze gushika ku rugi wawe, ugasanga uri kurabatuka, uriko ubasuzugura ngo ntaco bamaze, ariko agomba wizera abantu b'ibinyoma, abantu nk'aba. Urebe iyi video reka ndayiplayinge mwongere murabikana, mundabire ibintu by'ubugoryi biri mu bantu, umenye abantu imitwe yabo sinukuni imeze. Ugasanga umuntu yanyuze kuri kaminuza, yanyuze ku ntebe y'ishuri, ari muri abantu aricaye mw'aba bantu, ariko araba nayo ibintu nk'ibi. Ugasanga nayo ariko haleluya ati amen. Je ndababara cyane, birambabaza cyane.
birambabaza cyane gose, birambabaza cyane gose ibintu nk'ibi niko ndabiraba. Ushobora kwimvira ko ari ibintu vya comedy, ushobora kwimvira ko ari ibintu bitabaho kandi ibi birabaho kandi birashoboka. Ibintu birabaho kandi ahantu henshi cyane birabaho ibintu nk'ibi. Rero abantu b'Imana basomyi, egera igitabo cya Bibiliya, musome igitabo cya Bibiliya murabe. Ese iyi minsi ya nyuma turimo, ubutumwa bw'Imana bukwiye gukorwa gute, bukwiye kuvugwa gute? Ese byahanuwe gute kugira ngo ubutumwa bw'Imana buvugwe? Ni gute ubutumwa bw'Imana butuza gushikirizwa? Uyu muntu akora ibintu nk'ibi, uyu ndahamya neza ko ntabeshi, ntariko ndabesha. Uyu muntu akora ibintu nk'ibi, uyu aba bantu ntago ariko arabatwara mu bwami bwo mw'ijuru. Ubwami bwo mw'ijuru ntago ariko arabatwarayo. Ni vyiza ko ushobora kwereka abantu, ereka abantu ubutumwa bwiza, ubereke Yesu Kristo ninde, Yesu ninde, Yesu yahanuye ko ubutumwa buzovugwa gute. Muze musoma Bibiliya abantu b'Imana, soma igitabo cya Matayo kigabane cya 24, uhere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa nyuma. Numara kugisoma ico uzomenya neza cyane, urabona neza ko ese ijambo ry'Imana rimeze gute, ese ubutumwa bwanjye buriko buravugwa. Haza ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzokwiragizwa ku isi yose, buvuga hama buze bubere ikimenyetso amahanga. Iyo wavuze ikimenyetso rero ubutumwa bw'Imana, iyo wavuze ngo ikimenyetso ni ikintu cyiza mu maso yawe, ukakibona ko cyamaze gushikira, ukakibona hama kikirenganira. Ntabwo kiza kije gufosinga, ahubwo urakibona neza kandi ikimenyetso, ukakibona neza ko iki kintu nakibonye. Ni ikimenyetso kikwereka neza ko ico kintu cyamaze kurengana, cyamaze gushika. Rero ubutumwa bwiza bw'ubwami bavuga ko Matayo yanditse avuga ko ni Yesu ariko aravuga ahantu ariko arigisha intumwa ziwe, hajya ku gasozi aho yari yabisharitse, aho bari bavuye ku kigabane cya 23 chapter 23 muri Matayo, aho bari basohotse bavuye mu rusengero hamwe. Abayuda bari bamaze kubasohora, bababwiye ntemara mwebwe sohoka mutuvireho, kubera ko ivyo ariko arigisha ibintu bibakubita ku mutima, kubera ko bamaze kuba bari bizeye ibinyoma vyabo, bizeye ibintu vyabo gusumbya ivyo Yesu ariko arababwira. Yesu ivyo ariko arababwira ibintu ubutumwa bwiza bumwerekana neza ko ari umwami, kandi ko ubukizwa kose kuri Yesu Kristo. Bivaye nuko abayuda bamupinga cyane, Yesu amaze kubona neza ko ibi bintu ko batari ko barumva ivyo ari byo, niho guca ababwira ijambo, arasohoka arababwira ati iyo ngoro yanyu, izo sengero zanyu muzitanyu ari umusaka. Muce mwimvira rero aho Yesu Kristo asohoka mu rusengero arababwira ati ndavuye mu iteka ryose kugeza igihe hazoshemezwa wuje mu izina rya Kristo, cyese mu izina ry'Imana. Amaze gusohoka arabwira intumwa ziwe ati muze tugende, ararusezera ruvuma. Aho ni kigabane, ni Matayo kigabane cya 23 umurongo wa 37 murahasoma neza. Arabwira ngo iyi ngoro yanyu cyese inyubako yanyu muyitanyu ari umusaka, ntabwo rizo muze muhasome neza murabe. Rero Yesu amaze kuva amugo rushengero, yaravuye mu iteka ryose n'umwuka. Inyandiko zitubwira neza ko n'umwuka wera, umwuka wasohoze wagiye kugiye gukurikira Yesu kugeza ubwo yaciye aja kwicara ku gasozi ka Elayono. Aha rero niho yaciye ashikiriza arababwira byose ibizoba mu minsi ya nyuma, ibizoba Yesu Kristo yimirije kugaruka kwe kwa kabiri. Rero ubutumwa rero ku murongo wa 14 arababwira rero ubu butumwa rero ndiko ndavuga ubutumwa buzobera ikimenyetso, buzobera amahanga yose ikimenyetso. Nihagira umuntu azahubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akakubwira iki, uyo muntu ntumwiyumvire nabi, ntago ari we, ahubwo ariko arashitsa ubutumwa bwiza Yesu yamuhaye, ubutumwa bwiza ishengero ryamuhaye, kugira ngo ashobore abwira abantu bose ivyimirije kuba muri imisi ya nyuma turimo. Rero aba bantu ntabwo uzokumva ijambo ryiza, ubutumwa bwiza buzobavamo mu bantu nk'aba, ahubwo abantu nk'aba bizera mu bitangaza. Hari abandi bantu benshi cyane bizera mu bitangaza. Rero bitandukanye n'iki gihe turimo. Iki gihe turimo nta bitangaza bikorwa, ni bitangaza ego birakorwa, Imana irakora ibitangaza. Ni ukuvuga itangaza gikomeye cyane, ni nk'ubu wavyuse, waryamye mw'ijoro, uraryamye urikanguye, uvyuse wisanze uri muzima, umutwe nturi kurakurya, ntabwo wavunitse amaguru, ntabwo wahuye n'ingorane iyo yose. Icyo gitangaza gikomeye cyane cyo. Iki ni gitangaza gikomeye cyane. Imana irakora ibitangaza byinshi cyane, ko twebwe twizera byo bitangaza bijya bya Satani akora bijya bintu Satani akora. Satani nawe mwumve neza ko Yesu yaramuvuze neza ati Satani yaramubwiye muri Matayo kigabane ca 4
hamwe Yesu ari mu bugaragwa. Murazi neza ko Satani yamugerageje. Kiya gihe Satani akiza ubwa mbere, inyariko zitubwira neza ko Yesu yagiye guhindukira yumvise ijwi agiye kumuraba, yabonye neza ko ari umumarayika w'Imana avuye mu bwami bwo mwijuru, ko Imana yoba imurungikiye umumarayika kugira ngo aze amutabare mu marusho yararimo. Yesu amaze kumva arumva ati ijwi Satani yavuganye yavuze ngo nimbura umwana w'Imana. Ako kantu niko kace gatuma Yesu amaze abasha kubona neza ko acaramenya neza ko uyu muntu atari intumwa ituma ubwami bwo mwijuru, ahubwo ari umugwanizi aje kumugerageza. Yesu niho yaca yumva neza ati nyamara rero nibura umwana w'Imana, aca yumvira ati ndazi neza ko mu marayika bose bamwijuru bo kwa data nta marayika numwe atanzi, nta marayika numwe ashobora kunshidikanya. Yumvise ko Satani yaje ashidikanya Yesu. Yesu aramaze acara kibara neza ati uyu muntu uyu aje kungerageza, niho yacamenyera ivyari byo. Rero nimbura umwana w'Imana hindura iryo bubiri, hindura umutsima. Nimbura umwana w'Imana va hejuru wikorora urwe hasi. Ibyo bintu Yesu yari afite uburenganzira bwo kubikora. Ndiko ndabwira icyerekana ibitangaza. Niho rero Yesu yacavuga ijambo rikomeye cyane ati rero ntimutangazwa na Satani arihindura marayika w'umuco. Iyo wumvise rero Satani ashobora kwihindura marayika w'umuco, nuko byose arabikora. Na Satani nawe arateza abantu ingwara hama akabakiza. Bivanye n'iki? Bivana nuko ashaka kwereka abantu batizera, abantu batizeye ububasha bw'Imana kugira ngo babashe bari mubwira ntibwije, mu kuvuga bagomba bari mu rujijo mu ijambo rike. Rero Satani ashobora kuza guteza ibigwara ku mubiri wawe, agatuma umuntu abakozi b'amademoni b'abakozi biwe bakaza bakagukorako rimwe kabiri gatatu kabura kize. Ivyo bintu navyo birabaho ivyo. Rero ntimutangaze rero nukubona mw'iki gihe turimo aba batipe ariko barondera cyo gushira mu nda zabo, two gufasha imiryango yabo. Namwe mubakurikirane ati ego ni prophet w'Imana, uyu ni prophet w'Imana. Ndahamya neza ijana kwijana ko uyu muntu bakora ibintu nk'ibi nta bwami bwo mwijuru kubatwaramwe abantu.